Amakhosi amahle ngonyama zezulu bantwana bedlozi ngiyakhuleka ngiyanibingelela ngisabingelelwa yiyo-ke nje emnyama amabona bulawe umenzi wezinto zenzeke umgodi awugcwali sanuka-ke leso mfula ongangenwa isishingishaneke leso emathonga amahle ngithi ngiloko ngibingelela phi kwenu esambe sabuya-ke kade simo sendlu yokukhuleka bantwana bedlozi esizochaza-ke manje ngamabhidane kulamavidiyo engiwayenzile abantwana bedlozi ebengichaza kuwo-ke imimoya ngokuhlukana kwayo nangokwenza nangokusebenza kwayo manje abantwana bahambe babuya ingane zedlozi ukuthi nomkhulu nje emnyama siyadideka la ngamabhidane siyalahleka sicela ubuyele manje usichazele ngey'ntambo ukuthi zihamba kanjani manje ngithi-ke ngizochaza kafishane-ke ngazo-ke iy'ntambo bantwana bekhosi bedlozi amabhidane lana ngekho ngedwa-ke namhlanje ngihamba nesalukwazi intombi endala intombi endala kaHlongwane ugogo othi naye-ke uyacela ukubuzela abantu abe umlomo wesizwe umlomo wesitshaba njengoba sisebenza phela sisebenza ngesizwe uyayabe khona-ke silekelele-ke ngesimo-ke somlomo kwabantu imibuzo abahambe bayibuza abantwana bedlozi ukuthi ngikwazi-ke ukuthi ngiyiphendule nami la engibulelwe khona la engibone khona abantwana bedlozi engizonikela kuyena-ke intombi endala ukuthi naye bese iyabingelela phakathi kwendlu yokukhuleka. Bengizothanda ukubingelela wonke umuntu obukele ividiyo noma ningangiboni ngokwegama nguzanele wakaHlongwane. Imibuzo esizoyibuza namhlanje Mkhulu Nhlapho imibuzo ebuzwe abantu abathanda ukwazi kabanzi mayelana nawo amabhidane. Abanye abantu mkhulu ibhidane bathi figure belt kuyaye kuhlekwe-ke naku-social media kuthiwe ama-Fabiani belts. So mina mkhulu-ke okwami engizokubuza namhlanje kuwena bengicela ukuthi usichazele singabantwana bomoya. Usichazele singabantwana bomoya abadukayo abangazi lutho ngoba unokuthi ubuze umuntu ukuthi nayi intambo uyifakile iyintambo yani ekabani iphumaphi kodwa angakwazi ukuchazela impendulo ivele ithi intambo engayiphupha bavele bangenzela ngayigqoka. So bengicela-ke mkhulu ukuthi usichazisele singabantwana bomoya siyalahleka siyayifuna le ndlela kodwa sithi siyahamba sifike sihlangabezane nabantu abangakwazi ukuthi basichazele ukuthi umuntu ivatho ayifakayo emzimbeni ezani. Bengicela ukuthi usichazele ukubaluleka kwazo intambo nokuthi insusela yazo yaqala kuphi ukuze umuntu womoya kube ukuthi nakhu mawumbona afakile avunulile usuke evunule nazo intambo. Ngiyabonga mkhulu. Sibonge gogo wamuhle umbuzo wakho wamuhle umbuzo wakho engithemba ukuthi umuntu ovule le channel endle emnyama ufuna ukuphila ngoba lana siletha thina ukuphila phakathi kwabantu nokuqonda ngesilungu bathi understanding because ubuza kahle wena gogo abantwana bomoya bayazenza izinto noma umuntu ayenza into okuyiyo kodwa manje ufela i-understanding yokuthi le nto ngiyenzelani ayenza angabi nomdlandla ngokuphendula umbuzo wena gogo obuzayo iy'ntambo lezi amabhidane iy'ntambo ezi-straight zibaluleke kakhulu especially emimoyeni mase sikhuluma ngemimoya-ke manje zibaluleke kakhulu emimoyeni esihamba nayo zibalulekile futhi nangemibala ngokuhlukana kwazo okubalulekile ukuthi umntwana wedlozi uma eyibonile leyo ntambo ayiphuphile athole ukuqonda aqala ngayo leyo bhidane leyo noma leyo mbala awutholile before ayifaka emzimbeni noma ayikhulekela ayifaka emzimbeni la engizosho khona wena gogo ukuthi engakubeka ngithi amabhidane esiwakhulekelayo anabo ubuhle futhi anabo ububi wona amabhidane njengoba siwaphakamisa ayayivula futhi inhlanhla kanti futhi ayayivala futhi inhlanhla engizoma lapho wena muntu omdala ukuthi ukusukela kwamabhidane njengoba asukela lapha amabhidane asukela phezu kwemimoya esembethe ngoba sami siphathwe imimoya eminingi singenwa imimoya eminingi
manje kuyaye kwenzeke ukuthi mangaba mhlambe uza isalukwazi sithi uphethwe isalukwazi sifuna ukurepresenta phe kumzimba wakho ukuthi sikhona sifuna umbala waso umsalukwazi singafika ngombala omhlophe sithi akungithungele intambo emhlophe ungenzele ibhidane emhlophe lokho kusuke isimbali yani eyasi isalukwazi sithunywa sakho ukuthi no umbala wami nango khona kufika umkhulu omunye athi no mina ngenzele ugreen imimoya engafani kodwa ethi cishe ifane ngoba isebenza emzimbeni wakho nyabonga khona. Siyabonga mkhulu kakhulu ngencazelo yakho. Njengami nje ngumntwana womoya. Esikhathini esiningi incazelo zayibhidane bengingazazi ukuthi ibhidane iyini. So manje at least ukuthi umuntu unayo iclarity ukuthi iyini ibhidane. Omunye umbuzo futhi ke enginawo ukuthi njengomntwana womoya uma uthi ulele emathongweni uyathonga uphupheke isalukazi noma ke ungasiphuphanga isalukazi uvela uphuphe ubona unikwa yona intambo le sometimes awunikwa intambo ubona ama-colors ahlukahlukene ephupheni so mase kwenzakala kanjalo yini ezumntana omoya kumele ukuthi uyenze ukuze ufinyelele kuloyo muntu okuphayo loyo mbala nokuthi aze akwazi ukuthi aphakanyiswe aphinde futhi aphakanyiswe phezulu komzimba wakho ukuze akwazi ukuthi aqhaqheke azokhona ukuthi asebenze. Ke ngibonge gogo lapho ukhulume inkulumo enkulu mokhuluma ngembala evela emathongweni ngoba okumele sazi ukuthi information noma ithonga malikhuluma nathi likhuluma ebusuku siyaye siphahle emini sithandaze sehle indaba singene emfuleni sibaxoxise mase babuya bazobuya ebusuku bazosipha izimpendulo nezincazelo nama-answer esikudingayo lokho engithanda ukusho ukuthi kubalekile vele ebantwaneni bomoya ukuthi okokuqala laqaphela amaphupho akhe ukuthi athini kokunye futhi into ebulala abantwana bedlozi bakhuluma amaphupho nqampu kanti thina masibheka amaphupho sibheka each and every movement eyenzakalayo each and every movement eyenzakalayo ephupheni uma ukhuluma ngembala gogo evela ephupheni nake ngizokuveza ukuthi kube nabantwana bomoya babe ne-idea imibala yeintambo imibala yamajazi imbala yamakhandlela ivela in a different way emaphupheni angeke baveze intambo kwesinye isikhathi wathi sifuna umbala onje bangavela bayiveze ngenye indlela manje kubalekile ukuthi mophuphile thola umuntu okwazi ukuchaza amaphupho ukuthi lamaphupho achaza ukuthini noma lenkulumo ichaza ukuthini uzokwazi ukuthi ufinyelele kulo muntu wakho ake ngibeke kanje kuyayenzeka ukuthi mhlambe uthulele uthonge kundlule imoto egreen mokudlula imoto egreen moto sayibhakile le moto egreen kudlula imoto emhlophe ikhwanchabi ziyadlula nje sinabantu phakathi zihamba kanti bona abantu bakini balethe imbala yamabhidane kuwe ukuthi nazi imbala yeintambo sifuna ukuthi usenzele yona wena uthe mothonga wathonga ini imoto indlula manje mothola umuntu okwazi ukuchaza uzokwazi ukuchazela ukuthi no kahle kahle abantu bakho bakhuluma ngani ngentambo bafuna bayenzele intambo eyombala oso ingakho babona umbala oso nangaphansi nakonkunye bangayiveza intambo ebovu wena uthi ulele uthonge imoto ebovu iquantum ebovu noma itruck ivene ebovu iyowela phansi esizibini lapho senyanipha nje ukuthi ngiqhaqheke emaphupheni iyowela phakathi esizibini wena uthi no ngiphupha imoto ebovu iwele esizibini kanti abantu bakini basho ukuthi thola intambo ebovu yoyithathela esizibini iyothola amandla lapho esizibini manje kubalekile ukuthi ukwazi ukuthi uthole umuntu ozokwazi ukuchazela amaphupho nebonaso sakho ukuthi zihamba kanjani and then ithi noma seyenziwa leyo ntambo ngoba intambo bantwana bedlozi uthi mosoyiphoth bese uyayimamela iyaxoxa intambo sazokhuluma kaningi noma ngabe imhlophe noma ngabe ibovu noma ngabe kuyibhidane uma uthola umuntu olalela umoya ukuyibamba kwakhe intambo kuyenza kwakhe uyaqala uyaxoxa lo muntu ngoba intambo azifakwa ngofana kunentambo ekumele indlule emlocheni kunentambo futhi okumele indlule emanzini kunentambo futhi emele ukuthi iqala before uyifaka kuwe mele uqala uyisokhe eqala ku-spirit ufake nomanyazini ufake crop salt basuke bazi bona ukuthi benzani epheke isimo sempilo yakho kunentambo ukuthi moqala uyibuyise emzimbeni wakho kumele wena qala uhlambuluke kuqala manje intambo moyiphotha uyayilalela umuntu omdala ngazi noma ngiphendule kahle. Ujulile mkhulu ujulile ngiyathemba ukuthi nabo abantwana bedlozi bomoya ngokuhlangene nokuphelela kwabo bazoyizwa inkulumo yakho manje ke mkhulu ngicela ukuthi ungichazele ke ekuhambeni kwakho
okuhambeni kwami nawe emfundisweni ongipha zona. Ngiyaye ngibone ukuthi sometimes ezinye izintambo unokuthi kumele ukuthi iphothelwe entabeni. Ezinye uyaye uthi kumele ukuthi iphothelwe ehlane. Ezinye njengoba bosochazile ngesiziba nanomfulo ohambayo kuphinde futhi kube impophoma. Ngokuhlukahlukana kwazo ngicela ukuthi ukuchaze kabanzi nangaloko ukuthi uma kuzothiwa nangu ke ugogo kuzanele sekephupheke ikhehla limupha ke ibhidane ke mase ngikuxoxela ke njengomuntu ongikhulisayo ke emoyeni ube songitshela ke wena ukuthi hayi njengoba uliphuphile ikhehla liphezulu kwentaba kusho ukuthi kumele ukuthi uhambe uyithathela phezulu kwentaba. Abantu izinto lezo ezinjalo thina singabantu abakhulayo emoyeni asizazi ngoba unokuhlangana nabanye amabhidani bewaphotha ekhaya phakathi esimeni sejaridi. So bengicela ukuthi uchazeke ukuthi ukubaluleka kokuthathela ibhidane nokuthi ibhidane ibihambi yokuphothelwa eindaweni ezihlukahlukene la okhona ukuthi ukhona uthola iconnection nabantu bakini or nama spirits wakho ukubaluleka kwaloko kuyini nokuthi why kumele ukuthi kube kanjalo. Sithokoze wena muntu omdala sithokoze nje kakhulu. Uma ukhuluma ngaleyo ndlela ukhuluma kahle ngaleyo ndlela wena muntu omdala ubeka kahle futhi awugeji ukhuluma into okuyiyo. Imibala le ayifani, imibala ihlukene, imibala ayifani nabantu abasembethe abafani phezu kwisimo sezwe elasemhlabeni. Sikhumbule ukuthi ke abantu abadala imimoya esembethe ihlukahlukene. Kunemimoya yasentabeni, kunemimoya yasemanzini, nemoya yasemfuleni akufani. Ngakho ngithi mina uma uyikhulekisa intambo ibhidane kumele ilalelwe ngoba masenza ibhidane wona gogo sayesikhulumela ukuthi wena muntu omdala sisuke manje silanda imimoya yakini. Sisuke sifuna manje imimoya eyakini la ekhona ngoba mesenza ibhidane phezu kwisimo sentaba sisuke silanda lo muntu okumele azosebenza phezu kwempilo yakho. Suke siza manje nomuntu ozosebenza phezu kwempilo yakho ukuthi akwazi ukuthi manje ayehle phansi ngoba kuyayenzeka ukuthi yona gogo njengoba kuthiwa intambo kumele iphonselwa umbala phezu kwisimo sentaba. Sinamakhosi asentabeni, sinemindawo, sinabantu basemakhaya abashonele entabeni, sinabantu basemakhaya abahamba bangazange babuya. Manje mesikhuphuka phezu kwentaba sisuke solanda leyo mimoya ukuthi leyo mimoya manje ayengazulazula kikhona manje ukubuya manje kwembathe bese ke seyahlala phezu kwisimo sempilo yakho. Manje ilokhuza imimoya ayifani. Khona enye imimoya uthi moyikhulekisa intaba bese kumnikazi wayo aqhamuke emanzini bese ukuthi cha lo ngathi manje singayilanda phansi emanzini. Suke silanda imimoya la ehleli ngakhona ngoba ukhumbule ukuthi intambo le umsebenzi wayo phezu kwisimo somuntu uqoqa imimoya ukuthi ikwazi ukuthi kumbathe ngoba ukuze ikwazi ukuthi ihlangane phezu kwakho ngoba mehlukahlukene nawe ayikho into ozoyenza. Uyothi ufike emsamo uthi ufuna ukuthandaza ugcina uphahla, uthi ufuna ukuphahla ugcina uthandaza kokunye ukhathale kusuke kuyimimoya engahlangananga. Manje mesilanda amagumba amanye umhlaba ngoba kunezinye izithunywa futhi ezisehlane nazo uthi mothi yakhuleka ukuthi ukuthi isithunywa sisehlane nesithunywa samandla. Manje kuze ibuye manje le mimoya ikwazi ukuthi kwembathe kumele sihambe manje siyehlane sikwazi ukukhulekisa leyo bhidane abayifunayo sifake phezu kwisimo somzimba wakho sikhulekele bese kihamba yakwembatha. Ngibonge khona. Hayi siyabonga mkhulu. Mkhulu bengicela ukuthi uchaze la. I think in the spiritual world mainly abantu okuwukuthi singathi yibo abavelele esikhathini esiningi kuba yizangoma and then kube khona abathandazi. Bengicela ukubuza ukuthi between the two njengoba ubuchazile kuma video wakho before umehluko between isangoma nesithunywa nomuntu onesithunywa umthandazi umuntu obuswa ithunywa njengoba nawe la ekhaya kuyikhaya lezithunywa nje. Bengicela ukuthi ungichazelele abantu ukuthi isangoma siyayifaka na ibhidane. Uphinde futhi ungichazele ukuthi mhlambe na ukhona umehluko wamabhidane if ever isangoma siyafaka nomthandazi. Ubani between the two ofaka ibhidane
noma liya-register kubo boyi-2 hambiselana nemimoya abanayo, the spirits that they have. Bengicela ukuthi uchaze ngaloko futhi. La kulombuzo wakho wena ntombi endala engakusho ukuthi kumele sihlukanise imimoya njengoba ngibekile eqaleni ukuthi kunomuntu ohamba nezithunya kunomuntu onedlozi. Mengikhuluma ngezithunya nesithunya idlozi kuyenzeka ukuthi ube nesithunya ube namakhehla bafuna ubuhlali bafuna intambo bafuna yonke into kube isangoma ngapha isangoma nomthandazi. Ake sihlukanise la pheke isimo sobungoma ngizoqala pheke isimo somuntu onobungoma straight. Umuntu onobungoma straight akahlangani nezintambo ubuhlali into ayifakayo umuntu onobungoma ubuhlali ngendlela abafaka ngabo ngoba bafaka nezimfiso bafaka nani bafaka zonke ubuhlali abafakayo bagxiza ngobuhlali idlozi igxizelwa ngobuhlali. So only if phakathi kwaledlozi ahamba nalo if linesithunywa lizovela kuye ukuthi nalo lifuna intambo yalo uzothola ukuthi omunye ugxizile ubuhlali kube nentambo ayifakayo ukuyasho ukuthi usho ledlozi ahamba nalo kunedlozi lithandazayo ngoba mesikhumbula mesibeka intambo idlozi lokuthandaza lelo akusidlozi lokuphatha lokuthi manje lishaya amathambo cha elokuthandaza idlozi manje lihamba ngeintambo ngoba mophahlela mowenza intambo lokho intambo kumele uthandaze angeke uyiphahlela intambo aziphahlelwa kodwa ubuhlali bona yakwazi ukuthi ukuphahlele mhlawumbe lolushisa impepho uphahle manje inkinga iba lapho intambo kakhulu ziwelela ngapha kuledlozi elithandazayo umumbetho idlozi elithandazayo kakhulu kokunye kunalento le goga abantu bayadideka abantu ngathi singake sibabuyise bazofunda ukubhula ikakhulu laba ababonayo sike sibafundise babuyise umuntu ukubona ufaka ubuhlalo sekusakatshela ukuthi uyisangoma ungasiyisangoma umuntu ukubona ufaka ibhayi bese kasitshela ukuthi wena uyisangoma kanti awusiyisangoma uyinyanga mthandazi. Angithi manje ilento yokrem manje ngiza endabeni yokuthi uzombona umuntu afaka ubuhlali bese kusekafaka ibhidane bese ke wena utshela ukuthi isangoma kanti lo muntu cha akusisangoma akagidanga akathwasanga wahlambulula imimoya yakubo yamfuna ubuhlali yamfuna intambo yafaka. Manje ngathi singakwazi ukuthi sekele ukrema sikwazi ukulalela umoya manje la bese ngichazela lapho namuntu omdala ukuthi kuyayenzeka ukuthi ubone umuntu afaka ubuhlali kanti loyo muntu akusisangoma umthandazi kodwa manje isangoma uzosibona ngani ngokwenyama uzosibona ngeimfiso umthandazi inyanga mthandazi imfiso abanazo asifaki thina imfiso ziyasivala ngoba imfiso kunemithi abayifakayo namafutha abawafakayo angithi manje isithunywa siyavaleka manje isangoma uzombona ngeimfiso nje iningi ukuthi cha lo muntu uyisangoma ke lo kodwa inyanga nje mthandazi cha ubuhlali nje abazalwane abantwana bedlozi buwela kakhulu ngapha edlozini ibhidane once uba nebhidane yazi ukuthi wena uzothandaza. Ngiyabonga. Siyabonga mkhulu. Hayi sizabuya isizwe sabantu abamnyama ngale information le. Okay mkhulu mina ke nginokubona abantu bagqoke amabhidana ahlukahlukene. Kukhona axuba amakhala uthola ukuthi kukhona amanye ahamba njengamakhala o11 like white plain yellow and ngiyabona ukuthi nawe ngala eceleni kwakho kukhona intambo eziwumzekelo ukuthi ungababonisa nabantwana bedlozi abantwana bomoya. So bengicela ukwazi ukuthi elixubile uthola ukuthi unama colors ayi7 axutshiwe. Utholeke ukuthi kukhona ke lawa ahamba nga11 ama separate colors which is going to be your whites, ama reds, your blues and etc. Umehluko waloko ungachaza ukuthi mhlambe kungabe yini nokuthi mayisuka ixujwa isuka ixutshelwa ini futhi esimeni somoya. Hayi siyabonga sawuthi ukujula kancane la cha umuntu omdala nazi intambo ngiyiphethe demonstration ngesilungu ngesilungu shaya nje isingisi nje kayi1 ngamabomu amen. La abantu abadala imbala nayi ixobile ebengifise ukuthi ngize nayo niyibone njengoba ebikile ugogo ngembala ehlukene isebenza umsebenzi ongafani. Ngaphambi kokuthi ngichithe isikhathi gogo ngizocela ukuyiveza ngawani ukuze abantwana bomoya bathola ucacelelo. Ziveze mkhulu ziveze bazokwazi ukuthi bazibone. Siyabonga. Ngizoqala ngalena abantwana bomoya lena white eyokuqala imbala omhlophe ibhidane le
emhlophe engaxubanga embala. Ngizoqala nje ngikhulume ngayo. Ngiyathemba ukuthi nayibona abantwana bedlozi. Imhlophe nje ayinambala. Ngiyabonga abantwana beyithunywa. Le bhidane le yenza izinto eziningi emntwini. Yenza izinto eziningi ngizochaza nje kodwa ezimbalwa. Ngoba ngithanda ukuhambisa information kunabo siduma ngabanye bazohamba bayoqola ingane zabantu bathi bayazi kanti amaqola maningi amaqola khona imbumbu la le ibhidane le ngizoyiqala la khona encane kunale lesi ayisiyenzi beyinkulu ngizobuya kuwe ngizoqala phezu kwencane khona encane le bekathi ogogo bathi amafika belt le oyifaka ngaphansi ibhidane encane emhlophe intambo encane sayisithi iziyoni ulinda imisebenzi eziyoni sithi ulindo omhlophe siyilanguage ke yaseziyoni okukhuleka yabathandazike leyo leyo bhidane leyo emhlophe abantwana besithunywa isebenza la ke ngiqale phezu isimo somuntu okhulela kuyaye kufika umuntu umama athola ukuthi umama ukhulelwe mekakhulelwe umama ufasiwe insuku zakhe sezindlulile ezokuthi manje ahambe adelive umntwana uthi mosofika emuntwini omoya njengoba ngumthandazi kunje emnyama uthi khehla noma ngithi bengilalela ngithi gogo man isikhathi sakho sesindlulile inyanga yakho manje usuyenqile kodwa kwenzakala bese ke sengibamba ukuthi hayi man gogo wavalwa kahle wena wafaswa wena manje ukuthi lento engayenzeki phezu kwesimo sempilo yakho wayenzwa futhi nokuthi umntwana ukuthi aphophome phakathi kwesizo manje umuntu ovalekile osekayithwele uvalekile siyakwazi ukumvula ngentambo emhlophe sikhulekele ulinda omhlophe sokhulekele sithole ivaselina eblusil ashikilwa umuntu omdala amshikile isiso nathi abathandazi simshikile umkhulekise bese kusesayikhulekisa lentambo le bese ke sesayigaxa phezu komzimba wakho ukuthi nayi manje ifase manje ukuthi iyoqhaqha lesasibopho ukuthi umntwana akwazi futhi ukuthi yenzeni akhululeke okokuqala okwesibili iyasebenza futhi lentambo engukuthi mangabe umuntu ophophomelwa izisu mothi ayibamba isisu siyaphophoma uthi asibambe isisu saphophoma yayikhuluma ingilosi ukuthi ake nimenzele ulinda omhlophe olinda omhlophe sayisukhulekise bese ke kuba nesiko esilenzayo ukuze izobamba manje inzalo ukuthi umntwana angaphophomi esiswini akwazi ukuthi ahlale esiswini yayenzelwe lokho ke kulezi ezincane okwesithathu la engizogcina khona ngeke ngijule ngokunye yayothi mawuza uzohlenzwa ngithi bengizoklenza bese ke bathi angikwenzele ulinda omhlophe ulinda omhlophe uyayumele kokunye futhi benguklenza ngoba ngithi imimoya siyayidirector salalela ukuthi izinto zidirector ngakuphi ngoba phela umuntu ophiwe uyakwazi udirect imimoya yakwazi uyilalela bese ke simothi musuyifakile lentambo le emhlophe lentambo iyenzelane ukuthi ivule into zakho iyazivula futhi gogo into zakho ukuthi bese ngigezile ngaklenza waba clean waba right musuyifakile njengoba imhlophe ukuthi la ungena khona into zakho zikhanje noma bothi ufuna umsebenzi uthole mofika la ifemini la usebenza khona abantu bakwamukele bakuthande bongena phakathi komndeni bakuthanda ukuthi yona iyavula iyakhanyisa kulezi ezincane and then ke bese ke sengiza kule engaka le engaka ke semele ukuthandaza ke le isimele manje isithunywa samanje isithunywa sokuthandaza esokudonsa umoya esokudonsa manje esokulalela ngoba kuyaye ukuthi umukhuleka kuthiwe ijazi lokuqala okumele ulifake ilimhlophe isambatho esimhlophe isambatho esimhlophe ke sidonsa ingiloza ngithi bese ke kufuneka nolindo omhlophe olindo omhlophe sayisithi mesokhulekisa mesilalela izithunywa zakho sesimemeza izithunywa manje ukuthi azikwembathe bese sesikumisela kahle sayisifuna yona engaka emhlophe siyikhulekise bese ke uyayigaba ukuthi mzukwana uya ehlane noma uyaphi yokhuleka uyigaba la ngaphezulu njengoba ngigabele ukuthi mokhuleka ungalahlekelani nengilozi yakho ikwazi ukuthi ifike eqoqe nalabo abanye ekhulume phezu kwakho amen ayicamago khehla siyakuzwa ezinye ke lezo yiphethe ezemibala ehlukahlukene yona right ke ngizoza kulebovu kulebovu nakhona ngizoyichaza mbijana ngizoyichaza kakhulu ngizobuya la kulebovu ulinda obovu omncane lo ofika belt ngaphansi ulinda obovu sayisithi mesimkhulekisa mesithola ukuthi umuntu wezitha nazi izitha zikubambile
nabo abantu bayakufuna ulala ebusuku uthunyelwa ngezilwane uthunyelwa ngazo zonke lezi zinto imkhova omantindane saye sikwenza isiko mesiqeda ukugeza ngesikwenza isiko sigeze bese ke sesayikhulekisa le ntambo inesiko lakhona nawo lemncane ofaka umbathiswa ngayo ngoba kunezinto okumele ziqale zenziwe ukuze izobamba leminye imimoya engakwazi ukuthi ikatheke ebusuku saye sivimbe njalo ke isimo semikhokha ezayo kuwe phe kwisimo somzimba wakho and okwesibili yona futhi le ebovu saye sivikele manje izitha futhi kakhulu ukuthi umuntu onezitha umuntu ofuna ukulinyazwa noma ufuna ukubulawa noma umelwe ngezikhali momelwe ngezikhali ngoba liyani yamela vele nezilwana ngithi nama futhi izilwana ongalala ebusuku sibuye futhi sikukhulekisa mangabe umuntu onezitha hlala ube nebhadwe uyalimala hlala nabantu abakufuna ngezikhali unabantu sakwazi ukusivala isikhali phe kwisimo sempilo yakho ngebhidane ebovu nakhona izitha phe kwisimo somzimba wakho siyazivala ukuthi nama abantu baqhamuka usufikile ngoba baye bathi ulahlile bolahlile bafa amandla bangabi namandla ukuthi bakulimaze ngayo le ebovu sifake la emzimbeni wakho ukuthi igade ibe security phe kwisimo somzimba wakho kanti futhi nayo le bovu siyakwazi futhi ukudonsa idlozi lakho ngayo siyibuyise kuwe idlozi lakho manje mangabe lantenga lahleka phe kwisimo sedlozi sithunywa sakho mangabe sihamba nedlozi siyakwazi ukuthi hayi manje kunamuntu la ohamba lahleka oduza ngesimo sento eyidlozi siyakwazi uthola intambo ebovu sisimemezele silimemeze ithonga lakho sigabise yona manje imele isimo sethonga kanti ke futhi ke kule nkulu nakhona isamele ini ukuthandaza lokho ikakhulu uma uthandaza sakulwa moyolo entabeni bathi phuma manje entabeni nazi izitha ake ngithi sengikhulekela umthandazi ngambathisa le ntambo sezamgaxa manje ukhumbula ukuthi phela uma umthandazi wena awulwi ngemithi awusiyisangoma ngiyawugcoba imithi namafutha unama weapon abakunike wona njengawo lawo intambo lezi zokulwa ke lezi intambo zokulwa isebenza ukulwa le ntambo mokhulekisa izitha kakhulu uqalekisa nezilwane nemimoya engezi kahle ebusuku ongalala ebusuku yakwazi kuma phakathi kwendlu noma phakathi komsamo ikhulekisa le ntambo le ekunqamulela izitha uyimbathe iphele kuphele izitha zidede endleleni yenza into eziningi nayo njengoba futhi ayimbatha kakhulu uma umntwana futhi wedlozi ngoba likhona idlozi elihamba ngesimo sombala onje ukuthi manje kumele uthole intambo enje ukuze moya okhulekisa leso simo kuloyo muntu sikwazi ukuthi siqhaqheke njengoba sisebenza ngabantu abasetshenzwe ngendlela eziningi thothi omunye umuntu unezilwane omunye umuntu nani nomunye umuntu nani lezo zinto lezo uyakuthi uma uzikhulekisa bese kuthola le ntambo le ezokwazi ukuthi ikupha amandla manje ukuthi unqobe leso simo kusho thinazo ziyaqualify ukuthi sithi izikhali zikamoya izikhali zikamoya uma kuthiwa hlomani izikhali zikamoya sihlome right ke ngibuye ngize kule elihlazo kwesibhakabhaka lena ke ijulile umuntu onale kumele ajule kakhulu ijulile le ikhomba imindawo kakhulu yasemfuleni ikhomba ithunywa zasemfuleni ikhomba ithunywa zezulu ithunywa zamandla ke lezi ithunywa zokukhanya ithunywa zomcebo futhi ithunywa futhi eqondile mengikhuluma ngethunywa eqondile ngikhuluma ngethunywa nje ukuthi umuntu onalimbala le umuntu okungamelanga manje ugange ngabantu noma inyawo zakho zibe namabatha le yenzelwa ukukhuleka kakhulu ngoba uyahlola ngayo le ntambo kuyenzeka ukuthi umuntu mekafika umuntu omdala kuwe okuyingilosi yakho uyafike ngayo le ntambo athi before ukungena umuntu la endlini azohlola mgaba le ntambo le akubonisa yona kusuke kuyisithunywa samandla umhlahlo uyawushaya la uma uyiphakamise kahle le ntambo ke ayikhulekelwa ehlane noma entabeni yasemanzini ke uyithathele emanzini ngoba iqondane nemindawo yamanzi le ingilozi ejulile yokuhlola mina la ekhaya ngisebenza ngayo ngokubhula ukuthi uma kuze umuntu azohlola ngaba yona le ntambo nyazi ukuthi ukhona umuntu ozayo ozohlola onendaba ezinzima le yokuhlola ke bazalwane ijulile eyithunywa momiselwa ithunywa nakhona ithunywa zamanzi umuntu uhamba amanzi umuntu uhamba iziba umuntu ongena amalwandle nayo intambo okuyiyo equalifyayo kakhulu ezoxhumanisa nalabantu balapha abachithi beindaba abachithi beindaba lana ke bantwana bedlozi
kulombala sakhuluma sikakhulumi ngamajazi nangamakhandlela sisabika izintambo lena ke nakhona ulinda omncane ukhona esiwenzayo nakhona siyasugabele izalukwazi kakhulu ngoba esimeni sabo gogo kakhulu baqhamuka ngalombala oyilo isidalwa sakini sayesiqhamuke ngombala oyilo manje sayesithi mesiyenza soke sesisondeza isidalwa esisidalwa phezu kwesimo sempilo yakho umuntu oletha ukuphila phezu kwesimo somzimba wakho ukuthi manje akwazi ukuthi athole umbala wakhona nayo iumbala yamandla nayo isithunya esikhanyayo isithunya esichaza ukuthi manje sesihlambulukile sesiwelele ngale manje sesiletha manje ukukhanya kanti futhi uyisithunya esihlangane nobunyanga isithunywa esihlangane nobunyanga amusombathe kanje ngoba isithunywa sihlangane nobunyanga njengoba iba yiningi iyiwani yenza izinto eziningi iyiwani isithunywa esihlangane nobunyanga obushoyo ukuthi ubunyanga manje obukhanyayo obuhlambulukile obunamandla kakhulu but kakhulu isebenziswa izalukwazi abogogo abayibhinqa kakhulu manje uma umuntu onabogogo angeke uyiswele le ntambo and futhi kuyintambo futhi ebuyisimbelize isimo sabantu basepostoli ebuyisymbolize nesimo semindawo futhi yasepostoli simbelize nemindawo yasepostoli kakhulu